Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Are musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe, iɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala on tagu ɗo waɗi en ɓiɓɓe Adam. ɓawo ɗum duwanoɗen nelaɗo men Muhammadu sallallahu alaihi wasallam on neliraɗo fi yurmede fi nde tagore, neliraɗo fi ɓe ittu en toni gayka yiite ka fukkutunoɗen e muɗum, ɓe jaɓɓito en, ɓe sakko en ɗon, ɓe natta en, ɓe waɗa en yimɓe alijanna, ɓe holla en lawol fokkitugol ka alijanna. Eɗen wi'a yo Allah subhanahu wa ta'ala o hewtu en e ngol lawol, allahumma amin. Haray so ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe, haray hiɗen tokkito e yewtere ko fuɗɗinoɗen waɗude qissaji annabaɓe ɓen ka radio meɗen lawol kisal ɗo. Haray hari hiɗen waɗayno e sa'i ɗon andi hari en waɗi qissa annabaɓe hewɓe e muɗum, en waɗi hari qissa baba adama, en fuɗɗorno baba adama alayhi salam, aran ɗen qissa annabi idrisa alayhi salam, aran ɗen qissa annabi nuhu alayhi salam, konon ardirɗen qissa annabi huudu, qissa annabi salihu, e qissa annabi ibrahim, e qissa annabi lutu alayhi salam. Haray jokkirɗen noon ha hande ko wonɗen fuɗɗitade e muɗum ko qissa annabi suaibu alayhi salam. Haray noon miɗo andintinna toujours ɗo en fuɗɗade wadde qissa on, haray ko humodiri e qissaji annabaɓe ɓen ko waweten heɓude e muɗum ko piiji ɗiɗi. Haray ko wonde ko wonana en ibratan li ulil absar, yani tasakuye mo waweten taskitorde, wonana en waaju mawɗo sabu yi'ugol ko feƴƴi e hoore annabaɓen e ko ɓe feƴƴini kon, ɗum ɗo wonana en waaju. ɗum woni go'o. ɗiɗaɓel muɗum, yi'ugol yimɓe yedduɓe ɓen annabaɓe ɓen ko rewi e hoore maɓɓe kon, enen waajitoɗen e ɗum ɗon, etoɗen hara enen sifa ɗum ɗon rewali e hoore meɗen. Haray ko ɗiɗo piiji woni ko neɗɗanke wawata soñude e qissaji feƴƴunoɓe ɓen fuu, ila e annabaɓe heeɓi e moƴƴuɓe feƴƴunoɓe fuu. Haray miɗo toro Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗani qissaji annabaɓe ɓen ibratan li ulil absar, o waɗana en ɗum tasakuye mo hiɗen waajitora e muɗum, allahumma amin. Haray mi andintina kadi fayin ɗo mi fuɗɗade qissa annabi shuaibu alayhi salam. Haray ko wonde kala ko humodiri e ko wiyete qisasul anbiya, yani qissaji annabaɓe ɓen, ko hunde nde wawata andorde ijtihad, ko hunde nde tawata hara nde wawi andorade wahayu immorɗo e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Ko ɗum si neɗɗo joma gandal goto wi'i ɗum ko sellintinni ɗon sahihu qisasul anbiya ibn kathir, o wi wonde qisasul anbiya ghaibun la yu'lamu illa bil wahyil munazzali ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qur'anan aw sunnatan. Yani qissa annabaɓen ko wahayu, ko wirnagal, yani ko hunde wirninde nde wawata andorade hay hunde si wona immorde e wahayu, immorde yana wahayu immorde e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, ma ɗum woni ko yani woni ko qur'an ma ko sunna. Naam, haray ko ɗum ɗo woni go'o e ko waweten andude, sabu honno dalil men e ɗum Allah subhanahu wa ta'ala dali ka deftere makko teddunde: wama kunta ladayhim idh yulquna aglamahum ayyuhum yakful maryam wama kunta ladayhim idh yahtasimun. Allah dali annelaɗo a wondano e maɓɓe fewdoɓe bugotono karambi maɓɓe ɗin fiyo ɓe andu ko hombo e maɓɓe ne atanene maryam, a wondano e maɓɓe fewdoɓe wenjiɗirayno. Qissaji annabaɓe aramɓe ɓen hay goto e meɗen tawaka, ko ila e nelaɗo heɓi ganinga jogi sanadu, ko woni ɓawo ton kon ala sanadu muttasilun ha hewti hay nokko. Donc haray andi ke wosi wahayu ari andini nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. ko ɗum waɗi si Allah daali tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Allah daali qissaji annabaɓe ko gandal wirningal ngal goɗɗo o wawata andude, ngal annelaɗo hay annelaɗo hari a anda fi ɗum few, na yimɓe maɓe kadi anduno fi ɗum. Donc haray ko andirte ko wahyu immorde e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Allah daali aya go e sifanagol e gissa annabi Musa
Allah daali wama kunta bijanibil gharbiyi idh qadayna ila Musa al-amra wama kunta minash shahidina walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihimul umru wama kunta thawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Allah daali annelaɗo dey atawa ka fewndo ka bange hirnange ka bange fello ka hirnange fewndo Allah subhanahu wa ta'ala wahaynayno e annabi Musa atawa ka kadi e seedi tiiɓe fewndo ɗum feƴƴayno yani a wonano kadi ñiɓuɗo ka yimɓe ahlu madiyan hiɗa janggana ɓe ayeji amen ɗen ko woni tun minen min woni komin neloɓe komin moƴƴoreɓe ma nela. Donc haray ɗum ɗo ko ɗeɗo ayeje no famina en wonde gissa annabaɓe famorta sina wahayu jippinaɗo e nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam imma Qur'an ma sunna. Joni noon haray mahodi e méthode mo wonɗe yarde on e muɗum kono wonirnoɗen noon naɓirde inchallahu ina rowani haray ko qissa yani ko yaaduɗo e Ibnu Kathir noni naɓirde noon ka deftere makko qissasul anbiya e Ibnu Kathir haray ko on méthode ɗo woni ko wonɗen yarde inchallahu ɗum en jangga e ayeje yarde ka alqur'ana sifani en qissaji annabaɓɓen watten ɗo yer wo ko newani en inchallahu e hadisaji joluɗo e muɗum e atharu sihah yani batteji selluɗi ko ari e muɗum ko humodire qissaji annabaɓɓen fi en wawa heɓude tasakuye ko soñen e muɗum inchallah. Nam haray qissa to annabi Shu'aib yani qissa Shu'aib alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala on daali ka deftere makko teddunde e suratul a'raf ɓawo sifade fi yimɓe annabi lutu ɓen. Allah daali wa ila madyana akhahum shu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awful kayla wal mizan wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala dalika deftere makko teddunde menen dey men neli faade e yimɓe Madian ɓen siɗɗo maɓɓe wiyeteɗo Shu'aib yani siɗɗo maɓɓe ka dramɓe wona ka diina ɓayɓe jaɓano gomɗinde diina makko kan ɓurɓe ɗudde ɓen e maɓɓe ko waɗi si Allah daali siɗɗo maɓɓe ka dramɓe kono mawɓe men Fuuta Jaloo ko noon firirayno Allah on neli siɓɓe maɓɓe ka dambe wona ka diina ɗum ko annabi Shu'aibu alayhi salam yo aru waajoɓe faminanaɓe diina kam. Joni noon ɓawoni annabi Shu'aibu alayhi salam o ari o waaji ke yimɓe makko ɓen o ari o inni honnum o inni awa haray ko onon yo yimɓe ɓe mi nela e muɗum ɓe mi wuuride e nokkure wotere ɓe mi wonde e muɗum mbimɓe kikiɗe awa haray wahayu hewtilan nelal Allah subhanahu wa ta'ala hewtilan immorde Jibril ngal mi yottinta e moɗon wonde haray ko yo rew Allah acci ton piiji bonɗi e sirkuɗi wonɗon e muɗum tawno tawa e bakkatuji mawɗi ɗi ɓen wonno faggitade ɗuytugol etugol e ɗuytugol peese yani ɗuytugol ete e ɗuytugol peese ko ɗum wonno bakkatuji ɗi yimɓe annabi Shu'aibu nela e muɗum wonno ko woni faggitade e fewndo on tuma. Joni noon annabi Shu'aibu alayhi salam arno yewtugol ɓe waajoɓe fiyo ɓe accu ɗum fiyo ɓe hunnu peese ɗen ɓe hunna ɓetuji ɗin hara ɓe bonnirali geddi ka leydi ɓawo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴinande ɓe leydi ndin ɓe wona yimɓe gomɗinɓe o yetiɓe kadi honnum o wiɓe wala taqudu bi kulli suratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha aywajan wadhkuru idh kuntum qalilan fakaththarakum wanzuru kayfa kana aqibatul mufsidin. Annabi Shu'aibu alayhi salam ma kadi yimɓe makko ɓen kadi fayin o inni awa haray ko watti e ɗum ko Allahu on nelirilan e muɗum yomi yeeto on ko wonde ko wota on jooɗo kadi sakkoɗon laawi ɗin waɗon sifa ko woni wadde leyɗe goo ko wiyete kon taƴoɓe laawi les coupeurs de route tawi ɓe aray ɓe sakko yimɓe ɓen ɓe kupa laawol ngol ɓe ƴetta ko oti mari kon ɓe sakko neɗɗo ɓe jatta bi ko mari so dartike ɓe waramo ɓe yaada e bi ko mari ɓe acciramo ni ma ɗum so dartaki ɓe ƴetta ko mari kon ɓe acciramo ɗon ɗen ara ɓe warale donc haray ɓe waɗayno ɗum ɗum ɗo fof muɗum wonno ko annabi Shu'aibu noddiri ɓe muɗum yoɓe accu waɗugol donc tawi ɓe sakkoto laawi ɗin ɓe bonna leydi ndin ɓe wurta bandiyagal e keeferako ka hoore leydi fi bonnugol tun leydi ndi. Allah subhanahu wa ta'ala on neli annabi Shu'aibu yaro accina ɓe ɗum ɗo kadi. Joni noon ɓawo ni annabi Shu'aibu yetike ɓe ɗum ɗo ɓe falama gerdade annabi Shu'aibu alayhi salam andintinni ɓe nemaji ko Allah subhanahu wa ta'ala on nemini e makko. Allah subhanahu wa ta'ala on andintinni ɓe ɗengal annabi Shu'aibu nemaji ko Allah subhanahu wa ta'ala on nemini e maɓɓe wonde yoɓe wajitor ɗi nemaji ɓe neminora ɗi nemaji o wi andete ko Allah nemini e moɗon kon fadhkuru ala Allah
andite nemaji Allah ɗin, andi ton hari hiɗon fandi. Allah subhanahu wa ta'ala on ɓeydi on, o ɗuɗɗini on, o ɓeydi on gande, o ɓeydi on nema, o ɓeydi on piiji ɗin fof fika nemaji sengo ko aduna. donc hara yo ɗum ɗo wonan on waaju, yo ɗum ɗo waw wajitade on, accon waɗugol ko boni, dumoɗon e waɗugol ko moƴƴi ko annabajo on woni yamirde on kon e muɗum. ɓawoni o waaji keɓe woɓɓe maɓɓe jaɓi seeɗaɓe yogaɓe, woɓɓe maɓɓe waaja jaɓaali. kanko annabajo on o maaki fayin e ɗe Allah subhanahu wa ta'ala on daali: wa in kana ta'ifatu minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatu lam yu'minu fasbiru hatta yahkuma Allahu baynana wa huwa khairul hakimin. Allah subhanahu wa ta'ala on daali si yo annabi Shu'aybu yeeto yimɓe makko ɓen, awa si tawi a waaji ke yimɓe ma ɓen an Shu'aybu, woodi e maɓɓe jaɓuɓe fedde goo jaɓi, fedde goo jaɓaali waaju on, haray onon jaɓuɓe waaju on ɓe muññe lorraji ɓe jaɓaali ɓen ko waɗata on kon. sabuna ɗum no heewi e kala annabajo nelaaɗo attiɓe gomɗindemo ɓen ɗon ɓe wonay toujours victime e sakkitiɓe gomɗinde ɓen. sabuna ɓeeɗa ɓe joganomo ngaygu, ɓe joganomo heen ko fi honno jokkanton o annabajo, ko fi honno waɗanton ko wi'i kon a innay ko o no ɓuri on goɗɗum, ko ɓi e wonde annabajo e jokkuɓe mo ɓen faala townitade e hoore ɓeya, tawale ɓen ko yankinaare arde e newende e nema e woni ko ɓe ardi ko moƴƴani ɓe. donc on tuma ɗum wona sabu attiɓe gomɗinde annabajo kala nelaaɗo toujours ɓe wona e victime e sakkitoytoɓe gomɗinde ɓen ma e yi'oyayɓe lette ɓe, hay si tawi woni ko ɓaawo duuɓi. on tuma annabi Shu'aybu yewtiɓe ɗum ɗon. ɓaawoni o yewtiɓe ha gasi ko honnum woɓɓe maɓɓe jaabi: qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Shu'aybu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina. on tuma ndundarankeɓe ɓen, sabuna kala annabajo nelaaɗo haray no woodi ndundarankeɓe, wonɓe dartade, wonɓe gerto salo gomɗinde mo salo ko addi kon fiw. ɓaawoni o waaji keɓe ɗum ɗo ko honnum ɓe ndundarankeɓe ɗo wi'i. ɓe wi ene menen ka ayo Shu'aybu hay hunde a ɓuramen ka bay kunni hakkundeji amen, ɓe inni menen si a accali noddugol men e ko wonɗa men noddude e muɗum ɗo, min immoto men darto men gertoma min yaltinama ka leydi amen an e kala jokkuɗoma, ma ɗum min artira on ka diina amen jaɓuɗon wo sali ɗon wo. ɓe ñaaɗanimo, ɓe kambanimo, ɓe menasimo, ɓe menasi yimɓe makko ɓen, ɓe waɗi piiji ha kono annabajo nde tawde si annabajo, si Allah subhanahu wa ta'ala wurti annabajo waɗimo nelaaɗo nelimo, haray Allah subhanahu wa ta'ala no okkimo hikma, okkimo yaajugol ɓernde, okkimo wawugol muññagol ko wawa noddirde yimɓe makko ɓen ka nder dina ka Allah subhanahu wa ta'ala nelirimo e muɗum. on tuma ɓe wi aali wa waɗe ko falɗon. annabi Shu'aybu ko no wi: qala awalaw kunna karihin, hay si tawi joni menen men falaka konko wonɗon wi ruttude men e muɗum, Allah ne layla yomi yeeto o yo rewmo, onon wi on accittinnaylan ɗum ruttolan e diina wi moɗon, ɗum ɗon haray mi wawata wadde ɗum ɗon. annabi Shu'aybu maaki haray wawata wadde ɗum ɗon kañum e yimɓe makko ɓen fuu. on tuma ɓe wi honnum hatta ɓe ruttito e keferako e yimɓe gomɗinɓe annabi Shu'aybu ɓen, ɓe wi qad iftarayna ala Allahi kadiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla shay'in ilman ala Allahi tawakkalna rabbana aftaha baynana wa bayna qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. annabi Shu'aybu on tuma waɗi du'a, o wi'i ɓaawo o wi'ude wonde haray si min ruttike ka diina moɗon haray men tooñi, haray men jamfike hoore amen, men jamfike Allah, men tooñi hoore amen, men tooñi Allah, sabuna mo waɗi shirku haray o tooñi Allah, mo yeeɓi wonki munkin e halakuye haray o tooñi hoore makko. ɓe wi so min waɗi ɗum haray men tooñi, yo haray men fifidike Allah, men baki fenade. joni noon ko ɗum wodani men annabi Shu'aybu tori Allah, wi Allah mi torike ma uddutu yani ñaawo hakkunde an e ɓe yimɓe ɓe jaɓali gomɗinde lanɗo, bi mana holluɓe gonga on ko gonga arsikaɓe jaɓugol. si tawi ɓe jaɓata gonga on haray Allah heedidiran e ɓe e dandalam bone maɓɓe, danda yimɓe gomɗinɓe ɓe bone maɓɓe. on tuma ɓay ɗum feƴƴi: wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi la in ittaba'tum Shu'ayban innakum idhan la khasirun. on tuma yimɓe heferaɓe saliɓe gomɗinde ɓen tawi ko yoɓe yiltitano yimɓe annabi Shu'aybu ɓen alayhi salam, ɓe wi'a honnon ɓe nasi on jokki Shu'aybu o haray on perdi, o ko faalaɗo perdinde on ni, ko faalaɗo lawnude on, ko faalaɗo accintinde on, ko nafata on kon. tawi joni kadi ko yoɓe sowisin yimɓe jokkuɓe annabi Shu'aybu ɓen ha ɓe darasi ɓe ittay ɓen ɗon kadi e ɓaawo makko.
on tuma annabi Shu'aybu tori Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala on dandu yer yimɓe gomɗinɓe mo ɓen fewna ɓe artira ɓe ka dina l'islam artira ɓe dina naam l'islam de tawde julɓe annabaɓe fof muɗum ko l'islam woni ko ɓe nelida e muɗum se yiltike qissaji ɗi woni ko ayaji alqur'ana ɗen woni ko hadisaji nelaɗo sallah sallam en tawa e annabaɓe ɓe fof maɓɓe ko l'islam woni ko ɓe addi haray ala annabajo mo wowlali konngol salima yani konngol muslim ma konngol islam e nder da'awa makko on ko ɗum woni ko jebbilanagol Allah subhanahu wa ta'ala rewiramo no yiɗi rewirede ɗum hara sirkanale mo hay hunde on tuma annabi Shu'aybu tori ɗum ɗo Allah ɓawoni o toriki Allah subhanahu wa ta'ala on e nder duuɓi hewɗi kanko annabi Shu'aybu himo torade Allah e ɗum ɗo joni noon haray ɓawoni o yimɓe makko ɓen yeru jaɓuɓe gomɗinde ɓen woni huli bone yimɓe ɓe gomɗinali ɓen kanko annabi Shu'aybu alayhi salam on tuma o tori Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala on danduɓe yo Allah o heeɗidirɓe e ɓeeɗa on tuma Allah daali fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin alladhina kadhabu Shu'ayban ka lam yaghnaw fiha alladhina kadhabu Shu'ayban kanu humul khasirin. Allah daali ɓe yeddunoɓe ɗon annabi Shu'aybu sali gomɗindemo ɓe jokkimo ɓe tampinimo tawi non seulement ɓe gomɗinali annabajo on tawi kadi ko yoɓe yilto ɓe wonta lorrayɓe annabajo on ɓe yiltoɓe wonta lorrayɓe jokkuɓe ɓen annabajo on Allah subhanahu wa ta'ala on accutuno ɗeñƴere e maɓɓe Allah on accutuno ko wiyete ko rajifa e maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala on naɓi ɓe muli ɓe hattirde e mulede ɓe acciti ma bimana haaci Allah on immini Jibril alayhi salam ari haaci e maɓɓe haacango woto ɓe fof maɓɓe ɓe maayi ɓe fof maɓɓe ɓe wonti haba a mansura ɗum waɗi si Allah on daali alladhina kadhabu Shu'ayban ka an lam yaknaw fiha alladhina kazabu Shu'ayban kanu humul khasirin. Allah daali ɓe yeddunoɓe annabi Shu'aybu ɓe wonno yimɓe wowno wasi ɓe wodano mana Allah halkirno ɓe wasi tawi hara ɓe wodano hakkudeji maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala on waɗi ɓe yimɓe wasi tawi hay hunde alano e batte maɓɓe ka hore leydi ɗo. Allah daali fatawalla anhum wa qala ya qawmi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kayfa asa ala qawmin kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala on daali ɗengal annabi Shu'aybu wi joni Allah yani kanko annabi Shu'aybu wonti suno muusendi ko yii kon yimɓe makko ɓen gomɗinali hay tawi joni ko hala ko ye ɓurɓe ɗudde ɓen sakkitorta on tuma haray o enni o a yimɓe mi gomɗini mi laaɓani o reedu mi yewti on ko wondani on e nafoore kono on jaɓali joni daari min miɗo wonti wonɗo sunade fi yimɓe yeddunoɓe lan ko halka ko andirton ɓe annabaɓe no yaaji ɓerɗe tawi na innugol wala joni hino Allah jarama hino ko conséquence ko yedduɗon lanko tawi ko sunagol ko yimɓe yedduɓe mo ɓen halka kon tawi ko ɗum ɗo woni ko mapini joni noon avant darni yew ado en lannutude ɗo sabuna qissa annabi Shu'aybu on ayeji mum no heewi ka alquran goɗɗe no e suratul araf goɗɗe no e suratu hudi goɗɗe no e suratu yunusa goɗɗe no aro e suratul hijr goɗɗe no e suratu shu'ara no heewi ha joni noon ɗum ɗo ko honto waɗi yimɓe ahlu madian yani kana ahlu madian qawman araban yaskununa madinatahum min bayna allati hatil quran yani yimɓe wonnoɓe ndi leydi madian ɗum koye nder leydi shami on ko arabu ɓen ɓeɗo wonno ɓeɗo ko arabuɓe ɓe wonno hara mi andintina ɗo annabi Shu'aybu o ɗo wona annabi Shu'aybu mo annabi Musa aynanno on dammiɗin duuɓi 10 ni ma duuɓi 7 wona on ni oɗo ko annabi Shu'aybu arano on dow taw oɗo no battodiri annabi Ibrahima dow oɗo na wondunoɗo e annabi Musa onni alayhi salam joni noon ɗum ɗo komi ɓanginirta ɗum ɗo ko ɓata goɗɗo sikku ko annabi Shu'aybu oɗo annabi Musa aynanoyno dammiɗi joni noon ɓeɗo ɓe yimɓe yettunoɓe ɗo annabi Shu'aybu ko arabuɓe wonɓe e nder leydi Shami ndinni donc haray leydi kaɓe wonno ɗon ko wiyete ko ma'an leydi ndi nokkure nden tigi tigi wonno nahiyata Hijaz gariban min bahirati qawm Lut haray koye nder hijaji on ka tawata hara woɗɗitaki yimɓe annabi Lut ɓen ka halkaɗo donc haray annabi Shu'aybu o noddi ɓe yimɓe makko ka dina o noddi ɓe ɗi duuɓi fuu no ayeje ɗen soggande juutude no ardi ɗo ni e suratuji sertuɗi kono ɓurɓe ɗudde ɓen e maɓɓe e jaɓali gomɗinde kono noon heɓuno gomɗinɓe mo sabuna ɓe waajitorno ko feƴƴi kon e yimɓe annabi Lutu ɓen alayhi salam ko ɗum waɗi si woodi e maɓɓe jaɓuɓe gomɗinde jaɓi ko annabi Shu'aybu maaki kon ɓen ɗon Allah subhanahu wa ta'ala on dandi ɓe sabuna kala annabajo arɗo si o noddi yimɓe ɓen ka diina si yeru wo jaɓuɓe e renti e ko boni kon Allah subhanahu wa ta'ala on danda e ɓen ɗo
kono yeruɓe jaɓali ɓen toujours ko ɓen ɗon haala ko ye on aranta ma ɗum yiwɓe ɓen gonga on jooɗi fanki bude jaɓali gollitirde gonga on jaɓali yamirde gonga on yo gollitire jaɓali haɗude ko boni kon yo acce si lette ɗen ari wattida e ɓen ɗon e waɗɓe ko boni kon hay so tawi kamɓe ɓe waɗali ko boni kono noon allah on ko dalta toujours ko najje thumma najjayna alladina amanu wa kanu yattaqun ma thumma anjayna alladina amanu wa kanu yattaqun allah subhanahu wa ta'ala on o danday toujours yimɓe moƴƴuɓe ɓen o danday yimɓe huloɓe mo ɓen o danday yamiroɓe ko boni ɓen o danday haɗoɓe ɓen e o danday yamiroɓe ko moƴƴi ɓen afwan o danday ɓe yamiroɓe ko moƴƴi o danday ɓen haɗoɓe ko boni donc haray ɗum ɗo ko sunnatullahi fil kawn ko sunna allah mo allah subhanahu wa ta'ala waɗi e aduna on haray fi tami juutin haray hiɗen daro wona ɗo ɗen fi qissa annabi Shuaibu alayhi salam haray ko en hikkinoyay ɗo ɗen e ko woni aroyde ɗo kon qissaji wonde jokkodirde ɗo ɗen ɗum ko qissa zurriya annabi Ibrahima alayhi salam haray ɗum ko fuɗɗoren annabi Ismaila e ko woni arde nder ɗe balɗe ɗo ɗen bi idnillahi taala haray miɗo daro wona ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.